Drugi dio TV Auto magazina, Andrija, ti otvaraš. U ovom slučaju, kada se gleda u boji, uvijek je bijela važna. Aha. A bijela je nekako istaknula upravo ovog proizvođača Kiju. To zato jer si ti imao Pa bijelu zato što Kiju. sam imao bijelu Kiju. I onda, koji imaš Kiju bijelu metalik? Kako bijela metalik? Bijela perla. Perla, Ti si imao perlu bijela. Metalik, perla bijela. Međutim, Sve moja je lepo. bila jako popularna, a ovo je još lajno. popularnija. Da, i to je Kia X-Ceed. Dobro. Znači, spojili su onu viziju s kojom su jako postali popularni sa Sportageicom. Doduše, ona uvijek bila naranđasta, to onako kad si vidio naranđastu Sportagicu, a sad X-Ceed. Znači, kompakt, SUV, crossover, Sve zajedno, sve u jedno. Pa da. I pogodili su jer je zaista omiljena i tražena Kia. Najtraženija izvedba od 4 izvedbe Kijinog Ceeda, najtraženije X-Ceed. Andrija vozi. Nova vremena donose nove trendove, nove zahtjeve, nove kupce koji traže nešto drugačije. Iako su kompakti bili nekakva okosnica svakog autoproizvođača, sada su se malo promijenili. Još uvijek su to kompakti, još uvijek su to automobili sa dovoljnom prostranošću, dovoljno veliki i dovoljno mali za ugodnu vožnju. Naravno, radi se o crossoverima, o kompaktima koji su malo narasli, koji su dobili te nekakve detalje SUV-a. Pred nama je Kijin hit kompakt, novi faceliftani, obnovljeni X-Ceed. Kia je svoju treću generaciju Ceeda razvila u 4 karoserijske izvedbe. Kompakt, SV, Pro Ceed i najmlađi i najprodavaniji model X-Ceed. U obnavljanju nije puno toga promijenjeno. Naravno, sami prvi izgled, sami prvi dizajn, prva koncepcija tog X-Ceeda je dobro sjela, dobro izgleda, nije previsok, ima velike kotače, što znači krasnu udobnost, ajmo reći sposobnost da se popnete uz rubnik, da se možete parkirati, međutim, to su sve nekakve stvari koje su bitne kod vožnje. Ono što je novo na ovom faceliftu, naravno, prednji dio, svjetlosni sklop koji je sada malo drugačiji, sve tu nekakvi detaljčići oko ovih usisa, oko ovih igrarija, razigravanja sa prednjom maskom, straga, isto tako nekakvi sitni detalji, međutim sve u svemu ostao je onakav kakav je zamišljen isprva. Ali mala dotjeravanja uvijek dobro dođe. Mali detalji znače puno i ističu ovaj model od mnoštva gotovo jednakih crossovera kod kojih je teško pogoditi kojem brendu pripadaju. Novi svjetlosni sklopovi, novi naplaci te nove atraktivne boje obilježavaju vanjštinu. Ovaj testni X-Ceed je pokretan benzinskim motorom, turbobenzincem, 1,5 litreni, 160 konja snažan benzinac u suradnji sa ručnim mjenjačem. Možda bi volio tu automatski, međutim ovo je ono najbolje što se traži, ima dovoljno snage, dobro se vozi, potrošnja, ovisno koliko stisnete, naravno to je benzinac, ako ga ganjate uvijek pri visokim okretajama, ako startate, ako nešto što može, što ima snage, što zaista pruža puno toga, onda troši i više, oko 8, nekakav prosjek na testu je bio 6,8, može ići ispod 6 ako pažljivo vozite, međutim kada imate ovakav automobil teško je voziti pažljivo jer on puno pruža, dobra ubrzanja ima, ovo ne mogu i ne znam zatvoriti, ali evo, bilo bi zgodnije da ima amortizer, ali i ovako nećete puno ni otvarati ovaj poklopac motora. Jer kada bi im ga morali često otvarati, sigurno ne bi dobili 7 godina garancije, što je nekakav standard za Kiju. Kia je razvila odlične motore i danas se više traže benzinci nego dizelaši. Dapače, kupci imaju povjerenja u ove turbobenzince, koji u ovom slučaju ispušta 136 grama po kilometru CO2. 160 konja i 253 Nm okretnog momenta osigurat će laganu vožnju čak i s ručnim mjenjačem. Unutrašnjost se nije puno promijenila, naravno zašto mijenjati ono što dobro izgleda. Ručni mjenjač, ručna, to je ono što se traži na ovim prostorima, kako da se tako izrazim. Fino se vozi, udoban i tih, naravno veliki kotači, evo sad nalazim to na ovaj jedan veliki uspornik prometa i prilično nezamijećeno to se skupa prolazi i to je dobro. To je dobro za gradsku vožnju, to je dobro za cjelokupan automobil, udobnost i evo, zaista se možete
komotno voziti. Sjedala su udobna, začuđujuće jer ne izgleda tako, međutim treba uvijek probati automobil, sjesti u njega, napraviti probni krug, da onda stvarno vidite da vam taj automobil odgovara. Možda malo nedostaje prostora za neki veći mobitel, eventualno bežično punjenje, ali zato mi je dobro što je tu nekako baš oblikovano da vam koljeno ne lupa u tu središnju konzolu, s druge strane to postoji i ta udobnost mi se sviđa. To razmišljanje na udobnost vozača, da se ne umara, da ne mora onako sjediti pravilno, da jedan jedini položaj odgovara za vožnju. Duge vožnje nisu iscrpljujuće, to je dobro, a opet one sitne po gradu, uskoči u auto, izađi, sve to funkcionira odlično. Znajte da SEAT dolazi i u SV i Pro SEAT verzijama, koje donose 625 litara, odnosno 594 litre u Pro SEAT-u. Kia je još sa modelom Sportage pokazala da zna napraviti poželjan automobil. Sada je to sve skupa spojila u jednako tako poželjan svoj kompakt SEAT i napravila je X-Seat. Dodala je slovo X i lijepo upakirala sve to u ovaj krasan kompaktni crossover koji inače drži oko 50% prodaje svih SEAT-ova. Znači tu imamo i običan SEAT i Caravan i Pro SEAT, međutim X-Seat je vama najpoželjniji. Zato što je i cijena dobra, zato što puno dobivate za uloženo, 25-26 tisuća eura, možete već dobiti ovakav automobil. Konkretno ovaj je nešto manje od 27 tisuća eura, sa 160 konja, sa doduše ručnim menjačem, no zanimljivo je da se još uvijek može nabaviti i dizelski model, međutim ovaj je nekako najpoželjniji, što ima najviše snage, najmanje ulaganja i najmanje brige, jer Kia naravno nudi i 7 godina garancije.